Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu emisije Kutina za Vukovar. U današnjoj epizodi sa nama tu je branitelj Vukovara Damir Pućak koji će nam reći nešto malo više što je Kutina sve napravila za Vukovar, što danas radi i nešto malo više o njegovom iskustvu. Dobar dan Damire, dobrodošli u našu emisiju Kutina za Vukovar. Evo, mi imamo par pitanja tu, ali htjeli bismo da prvo ispričate malo vašu priču vezano uz Vukovar. Inače, Damir ima i snimljenu emisiju, odnosno podcast Gdje si bio 91. pa za detaljniju priču možete to pogledati. Da, dobar dan, eto, pozdravljam se vaši gledatelji. Drago mi je što ste me pozvali, zahvaljujem se na pozivu. Što se tiče neke te priče, što ste spomenuli, znači ima taj podcast Gdje si bio 91. koji traje neki skoro 3 sata, pa koga zanima opširnije može tamo pogledati. A što se mene tiče, ukratko je ovako od mog odlaska za Vukovar. Znači on je krenuo negdje odlaskom mojim u prvu brigadu iz policije ovdje iz Kutine. Imali smo jedan teren na tom istom području, znači na istočnoj Slavoniji, područje Erduta Dalja, u 7. mjesecu 1991. gdje su imali, recimo, jedno vatreno krštenje, gdje je bila baza tigrova na očuvanju granice, recimo, u to vrijeme. Znači, bili su već ta nekakva previranja, okupljali su se pobunjenici, znači, srpski pobunjenici, pravili barikade i tako, ugnjetavali stanovništvo, tako da smo mi otišli tamo na prvi teren, na to područje. Tamo smo imali jedno vatreno krštenje, gdje je raketirana baza naša u kojoj smo spavali i po povratku u Zagreb, znači u Rakiti, u našu bazu prve brigade Tigrovi. Nakon nekoliko dana odmora došla je zapovijed, odnosno informacija da se ide za Vukovar na teren, jer tamo je već isto tako počelo, zahuktavalo se, što se ono kaže, počelo se kuhati oko tih pobunjenih Srba i znamo, bilo je prije toga Borovo selo, 12 redarstvenika koji su ubijeni u Borovu selu, tako da, znači, početak 8. mjeseca, to je bio 7.8. Nije nama došlo zapovijed da se ide za Vukovar i, kažem, bila ta informacija par dana prije da ko se osjeća sposoban da li ide, ko ne, da bolje odustane. Tako da nas je otišlo iz prve brigade 40 dvojica koji smo se javili da ćemo ići i došli smo u Vukovar 7.8. odnosno dalje sad to je još bio 7.8. već 8.8. ne znam točno kaže 7.8. smo krenuli iz Zagreba i tu je počeo neki moj taj put mene i pokojnog Alfa koji smo bili zajedno iz prve brigade u Vukovaru. Smješteni smo u Borovo naselje, tamo smo raspoređeni sa domaćim mojim dečkima, malo se pomiješali, mi pojačali njih, oni su nama davali informacije neke koje su nam bile potrebne da bi se mogli snaći tamo u gradu, da smo došli u jedno nepoznato područje, znači jedan grad koji ne poznamo. I tamo smo bili 3 mjeseca, kasnije smo saznali da je u Vukovaru još bilo naših 6 kolega iz Kutine. To su dragovoljci HOS-a, njih 6, tako da je nas iz Kutine bilo nekih 8. U Vukovaru, taj sami put, sad ne znam koliko je bitan, kažem, u tom podcastu ima nešto opširnije, ali trajao je 3 mjeseca, malo više u stvari 3 mjeseca. Ovi dečki iz HOS-a, oni su došli malo kasnije, ali su dali isto svoj doprinos i, kao što je poznato, njih dvojica, Bezuk i Krajinović. Bezuk je ranjen bio, on je umro u bolnici i Krajinović je pogubljen na kraju na Ovčari. Naši 6 smo se vratili živi. I kako ste izašli iz Vukovara? Pa ja sam izašao, znači Alf, bili smo do kraja zajedno, on je bio ranjen. Tu smo imali kontakt negdje zadnjih par dana, jer bio je kaos, kaotično stanje je bilo tih zadnjih dana. Nije bilo ni kontakta, ali smo mi uspjeli otići do njega u Borovo Komerc, tam gdje je on bio smješten, to je bila nekakva pričuvna bolnica, nazovimo je, gdje su bili smješteni ranjenici, da vidimo li se da li može u probu, jer znalo se da će Vukovar pasti, da će ga osvojiti, jer omjer snaga je bio odnosno takav da branitelja je bilo sve manje. Oni su imali malo
jako velike snage, dovodili su stalno nove naoružanje. Sad ne dužimo, tako da smo išli po njega da bi išli u proboj. Nije bila, znači, prema opcija predaja nije baš igrala, jer, kažem, samim tim na iskustvo sa četnicima, to što je bilo u Borovu Selu, a i tih 3 mjeseca, 3,5, tu su bili preko veza, znali su oni ko su, imali su sve podatke o nama, tako da nekakva opcija predaje. Jer da su bili neki domaći, kako su bili domaći dečki pa se presukli civilke i ono to kao tamo živim, nisam se borio. Mi sa strane koji smo došli, ne znam, nama, kako bi čovjek rekao, sudbina je bila ono, zagarantirana što se nas čeka. Tako da smo išli po njega, međutim on nije mogao ići, on je bio ranjen, nije se odlučio biti za proboj, što se pokazalo dobro, ali mi smo išli neki 10 dana u jako lošim uvjetima i mislim da on ne bi s tim ranama koje imao, a ne bi uspio vjerojatno doći do izlaska iz Vukovara, nazovemo ga, dobro, mi smo došli kasnije od Vinkovca do Vinkovaca, tako da sam se ja sa svojim kolegom jednim i odnosno sa 2 kolega s jednim iz 1. brigade i bila je tu s nama Violeta. Ona je bila medicinski tehničar u mjesnoj zajednici u Borovu naselju, tamo gdje smo se mi borili i ona je išla s nama isto kao domaća. Jer ipak imate neko domaća i zna bolje put, pa kao bit će nam lakše, međutim nismo se baš uspjeli snaći u tome svemu jer uvjeti su bili takvi da vidljivost nikakva, kretili smo se po noći, izgubili smo se brzo i tako da. Ali uspjeli smo izaći, kažem, moj taj neki izlazak je bio, znači nije bila predaja, nego taj proboj u kojem smo išli 10 dana, uspjeli smo izaći. To je to. A auto je ostao u logoru, a ovi dečki, evo, oni su isto došli većinom iz proboju, naši ostali iskuti, svi su preživjeli, osim njih 2 koji su normalno tamo poginuli. I ovo sada kao tema naše emisije, što je Putina napravila za Vukovar za vrijeme rata, a šta danas radi? Pa za vrijeme rata, znači ja mislim da nema nekakvog posebnog doprinosa, osim toga što smo, eto mi, nas osmorica, kao stanovnici Kutine, građani Kutine, kao dragovoljci otišli u Vukovar kao branitelji, što je isto kroz nekakve kasnije ankete bilo i analize, čak i jedan u odnosu na postotak stanovništva, koliko je Kutina u to vrijeme imala, 8 ljudi je bilo jako puno, odnosno na neke druge veće gradove koji su davali svoj doprinos isto. Tako da je to čak veliki doprinos u odnosu na broj stanovnika, da je 8 ljudi otišlo braniti Vukovar. I mislim da je to jedina pomoć za vrijeme rata, jer druge pomoć Kutina mislim da nije mogla ni pružiti. Pogotovo što se Vukovar našao u tom nekom okruženju, niti se moglo tamo, sad Kutina da je baš nešto imala, kažem, naoružanja nečega, mislim da nije imala ni za sebe, a kamoli za nešto drugo. Tad vjerojatno nije mogla, kažem, više ni pomoć, a sad poslije rata je vjerojatno mogla puno više. Sad, neka naša saznanja su da bilo je čak inicijativa nekih privatnih i nas, odnosno preko udruga, da se malo više Kutina angažira. Znači u zadnjih 20-25 godina da se angažira, da se malo gradovi približe, pobratime. I to je isto išlo jako teško. Nekakva inicijativa koja je postojala se obistinila na kraju, ali sve nekim malim koracima, nešto sitno. Tako da sva pomoć koja iz Kutine ide se svodi na nekakve privatne osobe, odnosno neki entuzijazam, organizacije, udruge, klubove. Ima, znači, naša udruga napravila 7 humanitarnih hodočašća za Vukovar, odnosno za vukovarske iskrice. To je jedna udruga koja se bavi, odnosno koja vodi brigu o mentalno retardiranim osobama starije dobi. I to je isto se okupila grupa ljudi, znači ništa, nemaju pomoć nekakvu veliku okolo od grada ili od države, da ne pričam, ili županije, sve znači nekakav osobni trud i zalaganje. Tako da smo i mi u biti napravili ti 7 hodočašća humanitarnih gdje se prikupila pomoć za njih. Znam da ima biciklistički klub iz Kutine koji je radio isto hodočašća ili vodočašća, kako oni već to zovu, maratone u nekoliko navrata memorijalne za Vukovar, znači u sjećanje na branitelje, na bitku za Vukovar. Zatim imamo svake godine
ovo paljenje svijeća, znači evo tu grad sudjeluje nešto i u ovim projektima grad sudjeluje koliko ono mu je na neki način i dužnost kao financiranje projekta, ali nekakve svoje osobne inicijative nema, nažalost. Ovo sam počeo spominjati, znači to je Marko što radi u suradnji sa gradom, ja vjerujem, znači svake godine što se pale ove svijeće u Aveniji Vukovar, znači na dan sjećanja na bitku za Vukovar, bilo je tu još mislim nekih akcija da sad nekog ne spomenem, onda mi neće zamjeriti. Znam da je još nešto bilo ovako, ali kažem, sve su to inicijative ovako privatne, nekakve skupine ljudi, a grad kao grad, znači ne tiče se ni jedne osobe, nego ako imamo grad koji predstavlja jedna institucija, gradsko poglavarstvo, znači mislim da nije napravilo apsolutno ništa koliko je moglo, a ovo što je napravljeno, to je jako malo, to bolje da se ne spominje, to je stvarno zanemarivo. Tako da, eto, nadam se da će biti u nekoj budućnosti bolje. Evo, hvala Damire na odazivu. Dragi gledatelji, kao što smo već spomenuli, detaljniju priču o Damiru imate na YouTube-u, možete pogledati emisiju Gdje si bio 91. a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.